Kat ese men. E pa bout dat tike pi metem kampi ap ton ni lamba jem mwen misye. So, kon yalo pa kwe la se pate kode misye an achete la. I marinade kouche oui. So, e pa bout dat m kampi la. Pou ki sa misye ban poto sa la men. En tout de ka ban fè 2-3 minutes an misye toujou. Az apeli monshe, monshe tike pi neg. E apou dat ou metem kampi la monshe mwen ki panse ou se de a kek pate kodo te pase marinade kouche m sezi la mou vin ave demon vide la oui. Mba se de a kek akra kodo wase la mwen mou vin a demon vide m sezi. Ki marinade kouche wap pale la nek, ki pate kodo wap di la nek. Si mde kom ta pa chete l vwe nek, ou ba konen pi mango pa mde nan la kou la kay la nek. Mwen monte piye mango ane, se lem wive sou piye mango a. Moun yo manje tout mango ki gen sou piye ane. Se 4 zabo kam ven sou piye a manje ane. Se 4 zabo kam ven ane. So di m la, en tout ka moun yo pa bien fel. Men lotre jou la, m pase de yon ti marinade kouche kote go madam nan la. Kon sel kou ki pete, e mwen men. M si telman kou yi mwive yon kote mwen telman swe, mwen rale mou chwa pou m siye figim. Se lem gade, chache tet mwen ba we tet mwen non. Mwen kaka we, mwen kaka. E bo ale ney, sak pase, bo ale tike pi. Me jump on there. Get my mouth.